Beneda, ni bande bavuga ngo mana zuri byanjye nzakuzamurira ibendera, sinzavuga ko ari satani wabikoze kuko napfukamye. Beneda, uko turaha turamutse duhagaze tukazamura ibendera rya Yesu, satani yabura. Oh yes. Icyo ni Imana ishaka. This is what the Lord N'ikishaka irashaka kuzura icyubahiro cyayo cyongere kigire gute. Pastor, nasomye ahantu I read a place. Charles Jiffney yagiye mu mujyi. Charles Jiffney went into a town. There was a great revivalist. Charles Jiffney. Yes, I think it is him. yari afite abasenzi harimo Father Nash. He had a prayer warrior. Bamariziye basenga ngo baravuga ngo ikirere igiki. They said that the atmosphere, apana cy'akaritiye cy'umujyi, the atmosphere of the whole entire city kirafatwa. was taken up. Gifashwe umva icyo bivuga. After being taken up, listen to what it Bivuze says. ngo umuntu guhumeka ngo, Meaning that a person just breathing in, just breathing in, baravuga ngo uyu mwuka duhumeka, that this breath we're breathing ngo wafashwe na conviction yo kwihana. was taken by the conviction of repentance. Umuntu wese yagira ngo, When each person would breathe in, just breathing, breathe. Utakuba uri ahantu uyu mwuka wakugeraho. as long as you're in a place where this breath can get to you, this air can get to you. Umusaza ngo yari yapfukamye uwo musenzi amara ibyumweru bibiri ngo batangira kubona amazi arimo arasohoka munsi y'urugi. Pastor, This prayer warrior atajya kuri toilette. was there for 2 weeks and he could Dufite not go to agatabo the ke bathroom. pastor, We have atajya kuri toilette, atabrosa, atanywa icyayi. Uwamucumbikiye arahamagara ati umuntu agiye gupfa. The one who had hosted them, they said, this person is about to die. He's been here for 2 Ngo weeks. arimo araniha gusa. He's only groaning. Agiye gupfa ati ntabwo ari uko apfa. He's about to die, and they told him that's Ngo not how he Imana dies. nimara gukora ikituzaniye mu mujyi iramukurayo. After God has done what he has brought us to do in the city, he's going to take them from here. Baravuga ngo bakinguraga umuryango barunguruka Father Nash bagasanga ari ku mavi aho yapfukamye umunsi wa mbere aza. Ntihagipfukamye iminsi 3, ntarahava ijwi, ntaragwa, ntaramanura amaboko, amarira arimo aramanuka nk'amazi. Amarira yaramanutse ajya munsi y'urugi. The tears went down and then they were flowing down under the, because he had been there where he had knelt down for the first day, until the 2 weeks he was there. Zula pataledeba. Spirit. Send your grace, oh God. Baravuga ngo ikirere kirafatwa The atmosphere aho was umuntu taken. ari hose. Wherever the person was. None se ni hehe waba uri ntuhumeka uwo mwuka? Now where is it that you can be and you can't breathe that air? Where? Nasomye umugabo w'umumusulman wari uvuye ngo nk'uko yabavuye Rwamagana azi Kigali. He was coming, for example, from Rwamagana coming to Kigali. Yambaye ya ngofero araza agera kuri station. He got to the gas station. Ngo station ya mbere yagezeho, The first gas station he got to, asanga bose bamaze guhumeka wa mwuka. realized that everyone had breathed into that air. Uwahumekaga ngo yahitaga apfukama. Whoever would breathe would even kneel Ngo down. agahita anamenya And they would know very well icyo agomba gukora kuko ntawe uri bumwatuze. Agahita ngo mu mwuka bakumva icyo agomba gukora, agahita yiyatuza. Ndakwakiriye mwami wanjye uyu munsi ako kanya. in his spirit. They would know what to do. They would Listen, Umva. uwo mugabo araza ageze kuri station. That man came when he got to the gas station. Nibwo yarakinjira muri uwo mujyi. He had just entered into that city Aparika kuri station. and he parked at the gas station. Atangira kubareba ngo And he's sensing them. arasohoka. He came out of the car and Asanga abantu bashyiramo n'icyarya. he found the people put the fuel. Arababwira mwamfashije. He said, help me. Mwamfashije. Please help me. Bati tubafashe gufasha iki? To help you to do what? Niki ndimo ndumva? What is it that I'm smelling? Bati urimo urumva iki? He said, what are you smelling? Ati yo wabagahe ku buryo utazi ibyabaye mu mujyi. Where is it that you're living to the point where you couldn't know what is happening? All of us, Twakiriye Yesu. we have received Jesus. Ahita arababwira ati jyewe se ko ntamwizera mbigirene. Bati ntabwo biri bukunde
And he said, if utaramwemera kuko si question yo kumukubwira, It is ni not an question y'ibyo urimo urahumeka. it is not an issue of telling you about him, it is an issue of what you're breathing in. Arababwira ngo ko twe tutabyizera iwacu twese ati si ikibazo kiwanyu hose. And he said, it's not an issue of where you Ntabwo came muri from. bukiranuke n'uyu mwuka urahumeka uvuye he? There is no way you're going to run away from this air because you're going to have to breathe in this air. Arababwira ngo nimunshyiremo essence. And he said, put in the fuel for me. Agerageza gufunga pastor biranga. He tried to close his nose, he couldn't. Biranga de nimumfashe ngo ahita apfukama hafi y'imodoka ye. He couldn't, and then he said, now help me. And then he knelt down and Ababwiye sat down. asanga bose bari muri umushyiramo libra robo do 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 do. When he told them everyone that Uri was mu falling, ngo ahita arapfukama and then he knelt down, azamura amaboko raised up his hands. aravuga ngo bambwiye ko utari umwami ariko uri umwami. They told me that you're not king, but now I've realized you are king. Banyigishije Told me this. yari yatuje He confessed by himself. yari He yatuje. confessed by himself. Christ kingdom Christ kingdom. youth Rubyiruko. ntabwo dushobora kwemera ibitari ibyo. We cannot allow the things that are not right. Niba yarabikoze yabikora n'uyu munsi. Bene wacu barimo barapfa bataramenya umwami. Our relatives are dying before they know the Lord. Ibyo publicity twamamaze tugira gutya igihe niki. The time is now. Fuka mahuri. Kneel down where you are. Revive us again, Lord. Your glory, Lord, your glory. Open the heavens, oh God. Open the heavens, oh God. Revive us again, Jesus. Have mercy. Hallelujah.